I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošli na moj kanal. Ćao svima, kako ste, šta ima, šta se radi. Ovaj video ću pokušati da bude što kraći, bit će informativnog sadržaja, koliko ja mogu da skontam pojentu čitavog klipa. Podijelit ćemo ga u dva dijela, to jest ovaj video je dva videa u jednom, jer ja više ne mogu baš da se trpim. Tako da, video se zove, trebalo bi da se zove liste i zarada. Tako da ovaj video je podijeljen u prvi dio klipa koji je pomoć najviše mojoj grupi, to je članovima moje grupe, a drugi je pomoć ostalim grupama. Tako da krenemo od prvog naslova, to su liste. Želim da pomognem najviše svojim članovima grupe, jer to jest onim članovima koji izbacuju liste, logično i onima koji traže liste. To je informativnog, sad sam počeo već da blebećem, ne znam kako da formulišem tačno šta želim da kažem, jer u mene skriptirani videi nisu nikad bili. Liste se razlikuju, najviše naše liste koje mi koristimo, u M3 i Mac liste. Mac liste su one liste koje imaju link od portala, ili kako već da panela. Ja jednostavno ne želim da nazivam stvari pravim imenima, zato što pokušavam na narodski da govorim. I sastoji se od onih brojeva sa dvije tačke, to je brojeva i slova, to su Mac liste. A M3 liste su one što imate samo cijeli onaj jedan veliki link. I sada, kad objavi se neka lista u bilo gdje na internetu, ljudi pitaju za koji je ovo player, koja je ovo lista, može li ovo, može li ono. Vi imate player. Bilo to OTT navigator, bilo to VU player ili VU player, kako želite. Ne znam ni koji sve playeri imaju, iskreno. Imate TV Mate, imate razni playera, imate raznim premium verzija, kao što znate isto. Svaki taj player je napravljen sa svrhom za neku stvar. Vi imate OTT navigator koji može da primi sve jednu listu. Uđete tamo gdje se dodaju, tu imate na mom videu na Amko kodi stranici kako se dodaju OTT navigator. Kad dobijete listu, nemojte pitati za koji player je to. To je za sve jedan player koji može da primi vašu listu. Ako imate player na svom uređaju koji je na primjer OTT navigator, njega može sve jedna lista da ide. Ako imate VU player, ne znam, nisam ga nikad koristio. Neki playeri imaju samo za M3 liste, neki imaju samo za Mac adrese, to jest Mac liste, kako želite. Znači jednostavno vi ne možete pitati osobu za koji je to player, jer ta osoba je objavila listu da bi je vi koristili, nije objavila za taj player, već je objavila listu, ne zna ni on zašta je to. Kontate vi da jednostavno trebalo bi, i većinom jesu liste za sve jedan player, jer većinom svi player mogu da prime sve liste. I ne možete, znači jednostavno ovo sam želio da objasnim ljudima, da zavisno od playera koje koristite, lista, ako vidite da ima ono portal gore na vrhu i sve dole, to je Mac. A ako vidite da ima samo jedan link, to je M3U. I jednostavno prema tome vi znate kako da dodajete u svoj player i morate da znate onda da li vaš player prima Mac i M3U ili ne prima. Neki ne primio Macove, neki primio samo M3U i vice versa, obrnuto. Tako da jednostavno to su jedni od glupljih pitanja. Ne mogu nazvati to glupo, nijedno pitanje nije glupo, ali jednostavno morate da se informišete, neće vam svaki put kad neko objavi listu objašnjavati to je za ovo, to je za ono, jer ne može se to objasniti. I pokušajte isto tako da jednostavno čitate tuđa pitanja i odgovore, ne samo da uvijek komentaršete, malo prelistajte. Ja nisam nikad u životu nikog ništa pitao, sve sam sam čitao. Da li još treba? Aha, postoje isto pitanja, nisam najstručniji oko ovog pitanja, to je da li postoji videoteka. Što kaže jedan naš član grupe Željko, jednostavno ljudi morate proguglati i morate upaliti sami listu i probati, ne mogu vam ja sve reći. Otprilike tako nešto citat išao. Jednostavno morate neke stvari sami unijeti u svoj player i probati. Ne možete za svaku stvar čekati odgovor, jer taj koji je iskopao tu listu, on nju nije otvorio, on nema pojma šta se unutra nalazi. Može biti videoteka, ne mora. Ja nisam doskoro znao da u playlistama mogu biti videoteka, ali eto i to, svi učimo. Tako da jednostavno neke stvari morate sami proguglati. Mi da nismo googlali, mi koji tražimo te stvari, koji imamo sve ove grupe,
Mi da nismo googlali ne bi bilo ni jedne grupe, ne bi bilo ništa od ovog. Šta mislite kako je došlo odjednom do, ne da spominjem sad imena aplikacija, kako je došlo do ti svi aplikacija na Balkanu? Pa ljudi su googlali, ljudi googlaju cijeli život. Jednostavno morate malo na internet otići, prošvrljati, pronaći nešto i jednostavno informisati se. Ali nije samo informisati se, jednostavno ako dobijete listu, stavi je u play što kaže Željko neće ti kompjuter plakati. Jednostavno neće ti televizor crknuti ako staviš listu. Tako da uglavnom mislim da je to, želio sam samo da kažem to da morate jednostavno vidjeti, znate koji player koristite i da li vama taj player odgovara, sve do sučelja, do brzine, do premium verzije i tako dalje i morate znati da li prima ili ne prima to. Da pređemo na drugu temu zarade, ova tema je već malo personalnija za mene, tako da ovo je, inače nisam planirao nikad u životu da napravim ovakav video, ali nije da se osjećam ni atakovan, već želim da očistim svoje ime, jer šire se velike laže o meni u zadnjih par mjeseci, pola godine, godinu dana, ogromne laže se šire na moje ime, a ja sam se potrudio toliko da budem toliko koristan u ovoj zajednici, jer ja nisam bio u ovoj zajednici do prije 2 godine. Tako da ja jednostavno moram da očistim svoje ime jer ja ne mogu da to trpim više. Jednostavno, iako svi kažu pusti budale, ali jednostavno te budale kalju moje ime kod nekih ljudi koji mene ne poznaju. Tako da ćemo pričati malo o zaradi. Vjerojatno sam stavio one timestampove, tako da se nadam da neko ostao do sada sluša, jer ovo je za druge grupe. Vrlo vjerojatno sam da mi se upali miš, tako. Sada ćemo da se prebacimo na ekran. Aha, znači što se tiče zarade. Komentari su bili odavno, mada sam ja sad odlučio da reagujem, više mi je prekiplo, da imam zaradu ogromnu od YouTube kanala, da imam nenormalne zarade od donacija, od žiro računa, nenormalne, abnormalne zarade, i da imam zarade od Facebook grupe i od komentara i lajkova. Ja ne znam kome je to sad palo na pamet i kako je to moguće. Ako neko zna, ja imam 8.500 članova, ako neko zna kako da monetizujem ovu Facebook grupu, molim vas, ja ću vam biti jako zahvalan. Uglavnom, prvo ću vam pokazati pa ćemo onda preći. Pogledajte sad ovaj ekran, samo da ja promašio sam, evo ga. Sad ću vam sve pojasniti. Ovo je video, moj prvi ikad video o Kodiju. On je objavljen 26. veljače 2021. godine. Ne znam koji je datum veljača, to jest ne znam mjesec, nije ni bitno. On je star preko 2 godine, jer znam da je prva polovina godine bila. I on je, ovo je znači od datuma objave, on je skupio, jer je privatan već skoro 1,5 godina, on je skupio, ovo bio za 2-3 mjeseca, 250, ja ovo tačno piše, da piše, ali hajde sad naći tačan datum, 253.800 pregleda, ljudi. Jesam ja tačno rekao, 253.800 pregleda, jest. Znači 253.800 pregleda, štucaj mi se sad. Jel vi znate koji su to pregledi? 253.000 pregleda. 253.000 klikova. To je 10.000 sati i od njega sam zaradio 1000 subova. Jel znate koliko sam ja zaradio? Jel vi vidite ovo ovdje cifru? Ja sam od njega zaradio $43. Ja sam od njega zaradio 3 marke. $40, ma kako 3 marke, nije blizu 3 marke. $43, to nije, ja ne znam, dolar je jači od eura sad, to nije ni euro i po. $43. O kakvoj vi zaradi pričate? Ovo je video koji ima 253.000 pregleda i moj najgledaniji video. I nijedan video mu nije ni blizu zaradom. Svi ostali su po 0,1, 0,2. Zašto? Zato što YouTube blokira, ovaj video je privatan, ne znam gdje piše pojedinosti, on je privatan. Evo, privatno, ne vidi ga niko živ, zato što YouTube ne da ovakve klipove. I zašto su svi moji videi po minutu sada ostali? Zato sam prebacio na stranicu i pokušavam samo da jednostavno da promovišem te klipove na YouTube, da ih reklamiram, to jest da jednostavno ljudi mogu da dođu do njih, da budem novosti, vijesti, kako vidi, novinar. Jednostavno na YouTube ovakvi video, ovaj video traje 9 minuta i 10 sekundi. Vi znate zašto na YouTube više nema ovakvih klipova? Zato što YouTube to ne da više. I zato ovaj video je skupio $1,5, nije ni po, na 253.000 pregleda. Gdje vi vidite zaradu? Bog vam dao. Gdje vi vidite ovdje zaradu da sam ja zaradio? Ja ne vidim. Ja ne znam gdje vi vidite toliku zaradu. Ja samo kad pogledam ovo tresem se jer
koliko je to ljudi unišlo. Mislim, tresem se, nije da sam željan para, ali kad skontate da ljudi zarade na 100.000 pregleda ogromne pare, onda... Mislim, YouTube inače ne plaća puno, ali ovo su vide koji su jednostavno flagshipovani, koji je YouTube ne gura dalje. Ja sam mogu krenuti kameru, pošto neću više ništa na ekranu prikazivati. Ali imam još da kažem i za donacije i za sve ostalo. YouTube ne da ovakve videe, nikako, ne da ih jednostavno. I preporučio je, što jest, tad nije bilo toliko to... Ali bio je video, nije zarađivao, jednostavno nije dao YouTube da zarađuje, ali je dao da skuplja preglede zato što YouTube od njega zarađuje. I YouTube je zaradio ovdje 1.000.000 puta više nego ja. Ja mislim da sam sa tim riješio tematiku da ja ne zarađujem od YouTube-a. A druga stvar je ta, neko je govorio prije donacija, sad će neko reći zašto se ovaj mali onda uopšte bavi ovim. Da vam nešto kažem, ja bi sad samo morao to prvo da nađem ovdje. Da li vi znate kad je moj kanal otvoren? Koliko dugo sam ja YouTuber, ljudi? Ja nisam nastao na Kodiju, to jest ja nisam počeo sa Kodijem, moj kanal jeste izgrađen sad na Kodiju. Ja nisam nastao od Kodija. Evo ovdje piše. Okrenut ću vam, mada ne znam da li ćete vidjeti. Zapravo ne taj, sorry. Ovo ovdje, da li vidite? Evo ovo ovdje. Moj kanal je nastao 12.7.2014. Jel vi znate da je meni prošli mjesec bilo, evo prije tačno mjesec dana je bilo 9 godina YouTube-a. Ja nisam počeo sa Kodijem. Ja se bavim 9 godina ovim bez zarade. Sad razumite zašto ja jednostavno nije me briga za parama pa radim ovo. Zašto sam ja govorio prije za donacije? Prestao sam, ko zna za donacije, prestao sam govoriti ima 3-4 mjeseca jer jednostavno nema vajde govoriti. Donacije sam govorio da bi mogao da platim server. Znate li koliko sam donacija dobio? Ja ne znam kako još nisam sebi Ferrarija kupio. Donacija je bilo dovoljno da se plati 1 mjesec servera. Ostalo sam sve jako štirao i nije me briga. Zato što je meni satisfakcija kad vidim jednostavno da ljudima pomažem da radi i da ima klikova jednostavno, eto. To mi je sad, ja sam lud inače, lud mamak. Ja sam donacija i znate, vjerojatno ko je gledao moje live-ove zna za Šeha Damjanovića, još jednom hvala, on je pola tih para donirao na PayPal da se server iskoštira. I hvala mu na tome. Ostalo su bile još, ja mislim, 5 ili 6 osoba ukupno donacija. Ja nisam kao druge grupe koje su imale tolike donacija, ne optužujem nikoga, ali su drugi ljudi fakat slikali dosta puta po grupama da doniraju za razne grupe po Balkanu. Kod mene nije bio slučaj taj, zato što kod mene ljudi su smatrali ako nemaš builda, nema ti potrebno donirati, ne radiš ništa. Da, ali to koštira ovaj server da sve druge reklamira buildove, koje se ove druge buildovi izreklamiraju, nema veze, neću sad o tome da pričam, jednostavno niti molim za donacije, ne molim. Ali želim da se moje ime očisti jer ispada da sam ja zaradio 1.000.000 na YouTube i 1.000.000 na donacijama. Želim da se moje ime očisti i da se to više ne spominje. I ja mislim da je to otprilike to bilo 13 minuta. Još ću reći samo da od Facebook grupe se ne može zaraditi. Jedini način zarade na Facebook je monetizacija Facebook stranice koju ja ne posjedujem. Posjedujem Facebook stranicu, nikako nije aktivna, ima 1000 lajkova i nikako nije aktivna. Nema zarade nikakve. Na Facebook grupi, skoro neki dan mi je neko napisao komentar na Facebook grupi da ja od lajkova, od klikova i od komentara zarađujem. Ne postoji zarada na Facebook grupi i ja ne znam da li se može i kako ja sam tražio, ne postoji način za monetizaciju. Tako da bi zamolio da se moje ime ne trpa više u usta ni jedne balkanske Telegram grupe jer sam u sve jednoj ja prisutan i ne se nikad u životu javiti jer nema potrebe da se javljam i vi ste govorili Amkini špijuni, Amko je imao, mislim sad špijune, ja sam tu, tako da čitam šta se sve priča i samo se smijem šta se sve priča. Smijem se jer znam da nemate pojma o čemu pričati. I uglavnom da se ja više ne zadržam, trebam isti imati neki novi tutorial sada, tako da jednostavno od YouTube-a sam zaradio, neki YouTuberi govori za ovaj mikrofon pa ljudima imam valjda roditelje, hvala Bogu. Znam YouTubera i znam da ima stranicu i sve i evo na TikToku smo se već počeli gledati, tako da zna on ako gleda ovo pozdrav za njega, priča kako sam zaradio ovaj mikrofon i sve ovo ovdje, baš se pitam da li ljudi vama kupuju stvari, ali uglavnom sad sam već počeo skratiti s teme. Uglavnom od YouTube sam zaradio Ferrarija, od donacija sam zaradio Mercedesa i vozam 2 auta u isto vrijeme. Tako da hvala puno svima na gledanju, mi se idemo u nekom informativnijem videu uskoro, ja se
nadam, sada idem da testiram nešto i da snimam vjerojatno neki tutorial ako stignem, tako da uskoro bi trebao da izađe jedan tutorial. I uglavnom hvala puno svima na gledanju, ja se nadam da će ovaj video zaraditi para i para, a mi se vidimo, uživajte ljudi, hvala stvarno svima koji gledate. Na koliko smo sad pretplatnika? Mi smo sada na 15.625 subscribera. Hvala puno svima, to meni znači jer mi jednostavno daje boost morala da radim ovo i dalje i prešli smo 2.100.000 pregleda na stranici. Hvala stvarno puno svima, ovaj kanal i stranici sve raste nenormalno i na grupi imamo 8.500 i nešto članova čini mi se, tako da hvala puno svima. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, da tada uživajte, lijep pozdrav veliki i ćao.